विदेशे वनिपि व मेमेपि फुक्कस्य नीति चिकुला व बर्खाय नीति बालागु भिंगु लोगु थीथी साइज व थीथी कठाया स्वदेशी विदेशी स्वेटर आउटर रेनकोट पुसा इत्यादि सामान व मेमेगु हलाजोला सुपथ मूल्य क्यात जिमिता लुमंका दिशा भोटा हिटी पेंगुइन पसा फोन या 424 94 81 424 94 81। आसकुती नुगा बोलंका छमो मिसा थ परिवार लिसे बाय मागु वो उके या लिचो फया काय मागु छगु पारिवारिक मार्मिक बाखो या लिढसा नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आसकुती फया वेगु चैत्र 21 गते शनिबार सिटी सिमल सुन्धारा ये किनिजा जुतेंगु नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आसकुती नेवा प्याख सोया दिस नेवा प्याख या त टिब बिया दिस कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुइ कठ सकल सोकमी पिन्ट व्यवस्थित याना सकिपा के नितेना सोइगु लोमंका दिमते खना ठीक पिनिगु नीति भिआइपी सो टिकट यामु दो चितक जक झास याक्न थागु टिकट सुरक्षित याना दिस आस्कुटी सकिपा या थो नापांगु सो सिकपिन्दा या देछना छना सोइगु लोमंका दिमते नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आस्कुटी थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41634700। Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतासिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक बढ़ जा
Aneka Chezakamaku Dekami Jipi Chadu hai dar mein chadu hai bhasin chadu hai bajne Shamal bungu saya mate Anawayapi uda jipi uda jipi uda jipi जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघा न्याना चुना डिपी सकल न्यानामी भाजु बेजु पिन्ट दुनिगला अनिसे लस्कुसना पहना बना तैजुना टुगु ज्याजो उडास ज्याजो रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेघा हरिचा परिकल्पना उडा समाज न्यवया कठ न्याना वेचुंगु ज्याजो ठौसिस चिकपिनि न्याने निसा व जिनसुंगु ज्याजो जोना चिकपिनि न्याने वेचना गुजुला अवश्य नै ज्याजो उडास निरन्तर रूपमा दिस चिकपिनि न्याने हैचुनो गुडु उडाटिको गतिविधि उडाटिको मसिका उडा समाज यन्चुंगु विभिन्न जानकारी चिकपिन्टे बिगु आजुकया जटुगु ज्याजो मदिक चिकपिनि न्याने हैचना गोला जिउ हेजरा अवश्य न ठुइया खला मासा ठौकुने होलिया माहौल जिरुगु गुडु चिर स्वादका आ होली पर्व बिस्तारै सुरु जिरुगु गोला चिकपिनि सुयजला ठुडा अपना पहा दि चिकपिनि छु इना पेना सुना रसिनी हलिन्यंक हे हन कोरोना या प्रभाव भने वइचुंगु टुगु इले चिकपिनि सामाजिक दूरी कायमेन दिस भया पटे मास्क सैनिटाइजर युज न यहनु मागु ठौया अवस्था बोलंगु न जानकारी दि चिकपिनि बियाचन गुजुला एजुनी हन कोभिड लहर वइचुंगु टुनि लकडाउन ए जिउनि मालिगु स्थिति वेफु दिस सुजबुज तया जा ठैट मालिगु खसा लकडाउन पाके जि बचे जि फैगु अवस्था बोलनी एजुनी त्याउनिले सैनिटाइजर र मास्क निवार्य रूपले छलदि त बिना पेसे याबे थे जाजु सुबारमा या पाके उनी त पुनि पुसुंगु लिलोको हाबे अझै ठुके सक्लो हुँदा छ जाजु हेर जति नोमी Dunia होली मितेवा अबिरा इला लखा छाता बागु पुनिया होली मितेवा जी जी मुना चुकना छिचोना बागु पुनिया होली मितेवा जी जी मुना चुकना छिचोना बागु पुनिया होली मितेवा Mabo jako ya kamai cha chale cho Mabo jako ya kamai cha chale cho Musuye kapala le mohe ka cho Musuye kapala le mohe ka cho Thane kone naga heke dhumai parsita Janbadyo sabale jita chata Thane kone naga heke dhumai parsita Janbadyo sabale jita chata कला मस्त छक्के सो बागा दाजू पापा सो कला मस्त छक्के सो बागा दाजू पापा सो पैमोदाची मधु सा गुल्ली फीफे सो हो पैमोदाची मधु सा गुल्ली फीफे सो चैतया जाखा ये तालू निभाजा एला भचा तू बले खसा पालसो
पुष्पले लोगो हामीले रुका खाना सकाछ किन लस्को सेना चना ज्याजो खटा उडा सलिद ख सिक्किम जाइया कामी बेकेन फ्लादर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेगा हरजत तरंग ज्याजो उडा स हरेक बुधबार सुटोसे जटा टाइलो निसे गुटे इटक रेडियो उपत्यका.com.npn हरियंक रेडियो उपत्यका बेबे ज्याचुको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाकेन दिसे रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेगा हरजत तरंग मार्फत तित थक्ला हे प्रत्यक्ष रूपले टुकु ज्याजो निना सुनादिको जुल ज्याजो उडा सय आछि तकले नापांगो बो पाके उनी नापांगो बोढा साथ चाहिँ सुहे जुले दिस आ उडा मसिका उडा साइटे अथवा मचा डबुटै वेचनु जुल थोय चोले ठौ सिकमिट सहकर्मी लोचुन तालदार पाके सपु ने पुसुंगो ले ये पुसुंगो पाख सिकमिट ने वेचनु जुल आस ने पाके उनी ठौ या पाख उडा साइटे ज्याजो स जुगु पाख या शीर्षक ख छगु गन्ठन बिगु मबिहुया बहनिसिया बेलियागु इ बिनिताय माजो हेरा लक्ष्मी व ससबु रत्नमान पेटे डाइनिङ टेबल मेचे चुना खलन चुन बिनिता फोटो कोठा बेलिया त नसट टोसा टालक चोम नेह नेहर फुले ढुंगु पि माजो व ससबु नाच निसे निम मेचे फिटो सान्थे क्वार क्वार हाल चोंगदो मानो बात विवाद हे यान चोम पिन्थे छको छको हेरा लक्ष्मी सट सजिगु छको छको रत्नमानिया बिनिताय फोटो कोठा डहा पिहा जोया चोंगुली इमी बिच्छु विषय खलन चोंगु बालक हे ठुइरुंगल विषय मेगु छु तरंगु मखो कने फेवन्यु या बारे ख मखो रे बुढाबुढी जंगोट गा सिक गटे छु मजो छि फेवन्यु ढायौ काजी हेरा लक्ष्मी सट सजुल जंगको फेवा रगा छन्त सट वल्लाले रत्नमान न कलाय देखि छ्या थिएन ताल किटा छुटगा सट वइ मोटनिन्या नाटा छि त ठ्याकोगु मोटिनि छि फुकी म्यामा चटिनी इमी जको स्यान्या बिचना छे जंगो सिरेकल ढागो थमो सुगु खटल हेरा लक्ष्मी ह उकेला ढयागुनी झिट काडे छुर्गा गठिटगा फेसटल अठे वन्युका इमस ढया मटौ खसी क जुइ मागु छा उठा अफिसन लिठम काम सुजित पेटे थेन छुकिया गन्ठन मा पिनी मेचे फेटडो न्यन सुजित कने फेवन्यु खका रत्नमान डाल सुवेले मोसु छिमाइ किन्यो रत्नमान फसोया डाल माम सेट न मोगुली छु छा मडा सुजित माओ बाय ख्वा पालम पासोल अले फुटली वना बिन्दिताइ किन्यन माय छ्या टम उठ कने गन फेवन्यु डाल बिनिता कस टसी चोंगु कार लिकया टेबले दियन टाइबिल सुजित बनायंकल फेला सट्ट विद्वान तर पूजाया प्रसाद घर ग्रहण या त सट टौजेजन सुय पूजाया टेंगुले मा मोटी निनि पिनिका छौला निनि अजिजुल अले त्यो पूजा ना फेस अटुली छा गन्ठनले हाले मते छुसु छ भिडियो बयार छुसुगु मखो खाली अफिस वन वल हेरा लक्ष्मी का एत चोटुको बबिल मखो रेमा आ माइन्ड फेवन त छ्या माल ढयागुले नुगु वस मन्ट लाकी छुजुल सुजित छ ह्याकी थेन्टाल फो उपहार जुना फेवन माल ह छिमाया रत्नमान ठठुइक कन जंको ढका सिक अठ्यावन मछाजी रत्न हेरा लक्ष्मी स न गेसुग्यो गो काडेल जंको ढका चोया मट सुजित ठमन ठु थेन्टाल इरु ठिरु जुया चोम बिनिता खस्वा कवल ठौकुने जंको ढया म चोसे त्यो पूजा ना जक न सटी पिन्टु अले सटी पिनि जंको हे ढया मया साल अठ्या फेवन्यु मखला सुजित बिनेट पाखे सोया खठोकल दया छुया उखुनु सूर्यमान पिनि निम्ति पोय जंकोया नला जन्माले टन्छयना सटो खनि निम्ति पनि पाटी पालेस अन सिंहासने चनचन बिउ पिसम पाकेट बियाचन हेरा लक्ष्मी ठमङ खङु खकन बिउ पिसम बिका सूर्यमान टवा पिनि उपहार बियाचङ गोला फेसबुके जिन खनौ ख बिनिता ढल वहेला टयागु निजी हेरा लक्ष्मी खय पॉइंट बल्ला त मखुमा ए ध्याम मयो बिनिता माजु या त ठिके बन बिस्तारिन ढाय न व या त ठो या त ढका झिसन अठे या मा ढेउ मडुनी उखनु माय पाजु जंको हे ढाबलेला झिस वस सग सक्ता जनाउन हे खनी आ फेस टिपिन हे छु मढागो खे छु जना मौनी हे यामली झिसला छु निरबुनी बारा पिकया केटा पूजा पेन बिया भजेला खामे देवटया टया जनाया वन चनौ ख मखला पमचे खन्यना चम हेरा लक्ष्मी नम वसे न्यना चन गुमिसिया काडे जंको ढया टसा छुको टहया उपहार जना झ्यामते ढकान चोया ट पिन्टु अजाबले न झिस जना मौनी हे बालाका टिट्टु तिना उपहार बिउ चलन न मयासे बाला रे झिसला
बिनिता खस्वाका कनायंकल हेरा लक्ष्मी पलक सुंग चना तीज कर नवट ऐसे बिने टका छय चाय त छवा फोनियन छ छुडगा फोनिया माजी छिमी छु बिटेना बिउला के म बिउ ढगाका मालमा झिसय सोया यासा गया काटनी बिनिता डाल इमीगो खला बलान्या न चो म रत्न मान न खस्वाको अवल कार्डे चोया मट अठे मया त ढासल कार चोए हे मालनी कार्ड गठे पाया लान्टल अठेर गा याको चोया त अगसे अप याना जान्या जु न्यु छ्याट हम गजी रत्न मान्य खन्याना बिनिता व सुचित मुसु निला चन रत्न मान हान ढाय अंकल कार्डे सट पूजाय प्रसाद ग्रहण या त ढाय चंको न इमी जंको या ढुंकल जंको यागो सु ढका भेवन्यु गुल्टको जान्या जुगो छि हा गुल्टको ससु ज्यावागो ठमनु त बा मेसो खन्याना सुचित लहर रहे निल बिनिता मुसु निला चन खमा म सट पूजा ढाठा सट पूजा कठय भेवन्यु कछि बिनिता ठाउँ माजुया त ठिके भनन थाल अहिले हेरा लक्ष्मी नवाठा मरिया सुनको चना छोट पाखौँ कोचाल जियको सुबा दे चना चना लुजुन तारत लादो जुयाटा वेकन ये पुक यही पुक सब बाख करा दिल त बाख यना जिरा न ये पुसुन सब भेवनिगुले गुको ठ जि ढेगु ख नेवाटेगु डठी गुको ठ जि भेवनिले जित चुचु ख अलमल जि ढेगु ये पुसुंगु लुजुन तारत लादर ने बितल एकको सुबा दे चना चना सहकर्मी लुजुन तारत लादर जुयाटा लिसे आरस जाजु सजि बचागो दिपा पकेउने दिपा टंका ठुगु आया उडा भुख जनावेगु जि जाजु उडा स जाजु सुचित वा सम्बन्धी समस्या दु वाशेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु मया तौल मोह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइ धका सुंक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक याना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लुए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजो विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदी नाप परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूप निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको पुग्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। रेडियो उपत्यका नापाङकुसी बचाको डिबा ढुङ्गा हाना चका छिम लस्कुस नाप हना बना तैजुना ज्याजो घट उडास ले जि खासिक मिन यहाँ कामी बिगेन फ्लादर ठुख रेडियो पत्रिका चेना सफ्टको मेगा हर ज्याट तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुतासे च्याटाटाइ लनिसे गुटेटा इ तक जि बिगेन फ्लादर ले सिक्छ निना वे चुना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास या मु टाटुना मु आजु मु उद्देश्य धगुए उलाटिको प्रचार यागु उडा समाज यन्त्रगु विभिन्न ज्याख या प्रचार या भेजुल ट्रेजुले आउडा समाज चगु ज्या बालागु ज्या तंगु थाला छिन कोभिड नुका उडा समाज एकहे जायागु मन दयान जाया मफुको बाटोबरन बोलौं बोला छिन हुए जुल एजुने उडा समाज याना वे चंगु नियमित ज्याजो पठन छगु ज्याजो उडा समाज या तंगु उडा समाज छगु चपिकाउडु उडा समाज ट्रे पैसा के 12 टेगु जुगुडु एजुने ह मस्ते त थ म्या मस्ते त 12 टे मागु इ जुगुडु 12 टे मागु अवस्था बोलंगु दु खसा उडा समाज yakne हे स्वापुटया खे जानकारी काइदि तने जी इरा पेना छगु जुल खे नीति सुमित्रा लादर वेकया मोबाइल नम्बर न जिस्किन्द बियाचना 9841602255 संस्वा पुटया 12 टे मागो खस ज्या झ्याक दिटे इना प्यासे ठुकु आया उडा बुख यने पाखे हुने ज्याजो उडा स जजुस
उडा समाज हना हपा सिरपा व छात्रवृत्ति ल लागो उडा समाज ठुगुडे बिगु हना हपा सिरपा व छात्रवृत्ति ज्याजो थोए 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार कसा खेले याइगु जुगुडु ठुगु ज्याजोले ज्याठा जिठी पिन्ट हनिगु मेडिकल डाक्टर इन्जिनियर पिन्ट हनिगु ठिठी विषय उच्च शिक्षा हासिल यान डिपी नेपाल भाषा साहित्य खेले उल्लेख योगदान यान डिपिन्ट व नेवा मे हना हाला दि मयाट हनिगु जुगुडु ठुक्ट हे उगु ज्याजोले फरक कठ जीवन हना चोपी जपी याक मिसा हपा छगु तगी निसे +2 तक तालाका डिपी उत्कृष्ट भूमिपी नेपाल भाषा विषय कया नर्सरी निसे न्यागु तगी तकया बनामी पिन्त सिरपा व छात्रवृत्ति बिगु ज्याजो जुइगु जुगु ख उडा समाज प्रचार छान्जे भवानी तुलाधर थागुडो उडा समाज ज्यास्ना पुचा पाखे उडा हपा कमिटी दा ग्वाली उडा समाज निसोना टगु उडा हपा कमिटी उडा समाज नोको भाजो डाक्टर प्रेम रत्न स्थापित जु खुडो तक्का व मु छान्जे राजु कुमार कसाजु छिरो तक्का डा ग्वाली यागुडो ठुक्ट हे उगु हपा कमिटी उडा समाज दा भरी प्रवीण रत्न तुलाधर छिरो तक्का समाज मु दुजपी डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर छिरो व सच्ची तक्का प्रेम काजी बनिया 16 टक्का नन्दमान स्थापित पेडो टक्का शान्तमुनि ताम्राकर पेडो टक्का दिव्यरत्न स्थापित 16 टक्का सुमित्रा तुलाधर चिन्यास टक्का गौरी शोभा सिन्दुराकार चिन्यास टक्का लिउ डाभरी दिव्यलक्ष्मी कसाजु न्याडो तक्का डा ग्वाली यान्दी गुख लुमङ्के बहजु छु दि न्य उडा समाज नायो बाजु डाक्टर रूप ज्योति कसाजु पेङ्गु लखडा ग्वाली यागु ख अस्वस्थ जुया स्वास्थ्य उपचार या मखपी व आर्थिक पक्ष बमलाना आख बने मखपी उडा टेट टिब बिट ठुगु डा ल लान्दिगु ख उगु डा उडा हपा कमिटिया कजी डाक्टर सुमन कमल तुलाधर जु ल लाना कै दिगु ख ठुगु हपा कमिटी छु दन्य निसे सोना मा कठ ज्यान न्याक वइ चंगुडु ठुगु हपा कमिटी पाखे लकडाउन इले आपद विपटे लापी उडा टेट नसा जोल बिया ग्वाली आगु ख बैशाख उडा समाज बाराटैगु उडा तस न्याकवै चंगु सामाजिक विधि व्यवहार मध्ये ठाउ संस्कारगत रूप न्याकेगु मिसा मस्ते तयाइगु बारा उडा समाज गोसाले वैगु 2078 साल बैशाख महिना टैगु जुगुदु सुया उडा मस्त बारा तै दि मासा उडा समाज मु दुज सुमित्रा तुलाधर याट मोबाइल नम्बर 9841 60 22 55 स याक्न स्वपुटया दितन समाज इनापिया गुडु सलिल सुन्दर तुलाधरिया बम बोला बोला सार्वजनिक शिलाचार्य अवसरे मे हालमी सलिल सुन्दर तुलाधरिया मे बम भोला भोला सार्वजनिक जुगुदु ओ सार्वजनिक जुगु मेया खंगो व मान कृष्ण श्रेष्ठ जय दिउ खसा वेकलहे संगीत न बिया दिगु ख ठुगु भिडियोले अलिसा शर्मा दमदार रूप ठाउ प्रतिभा न्यव्य दिगु ख निर्मल कुमार लामा निर्देशन याना तयार जुगु ठुगु म्युजिक भिडियो ख मे हालमी बाजु सलिल सुन्दर तुलाधर ठोसिवे न्यो नेपाली संगीत खेले लोकवागु मे हाला ठागु प्रतिभा न्यवे दि टुंगु गुडु ठुक्ट हे वेकल नेपाल भाषा संगीत खेले न लोकवागु मे त हाला दि गुडु कंसाकार व तुलाधर संलग्न म्युजिक भिडियो पिडन नगु नेपाल भाषा मे टुकु पिकु केने छन्त शीर्षक या म्युजिक भिडियो हाले छगु ज्याजो याना पिट बज्या जोगुडु ठुगु मे विकास रत्न कंसा कारण चौगु खसा संगीत अनिल तुलाधरन तागु ख तारा राम मुनर कर्मी मे हाला दिगु ठुगु म्युजिक भिडियो या निर्देशन पवन जोशी यान दिगु ख ठाउँ कने नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो देकिगु फेसन थे ज्या वइ चंगुदु परम्परागत रूप न्यानवै चंगु होली नख नेवाटे ताजिक हनवै चंगु होली ठोय नेपाल सम्बत 1141 चिल्ला ठोपुनी विक्रम सम्बत 2077 साल चैत 15 गते आइतबार हनिगु जुगुदु होली त मटिना व ठाउँ ठवे मेल मिलाप यासे
सदभार बोलंकेगु नख कठ कै वैचंगुदु होलिया दिने ठिठिले ट्वाले व चुके होली मिताले तया जीवन याटा आनन्दित यागु जायगु ख रंग या नख कठन होली याटा कया वैचंगुली होली बुले ठिठी कठ या रंग या छला बुला आपलो जिगु ख होली पुनिया छवा न्य चिल्ला ठो अष्टमी खुनु ये ल्याकु कुमारी छया लिक्क चिर स्वाना होलिया सुरुवात जोगु संकेत न यान वैचंगुदु होलिया इले होलिया परम्परागत ले या मेन तस्कहे प्रचलित जुया वैचंगुदु उडाय तैसा ठागु समुदाय या वंशावली देके मागु आवश्यक ये या गुंगु थारिया उडाय तैसा ठागु थार दुनिया वंशावली देके गुजा यान चंग खनमरो गुकी याना गुलखे उडाय तैसे ठागु पुरखा या विषय ले सिका वै चंगुन अवस्था मडो ये परम्परागत ट्वाले चना वै चोपी उडाय त ठौकने सोनी गए हे ठिठी थासे विस्थापित जिया ठागु ट्वालन तापना वन चंगुदु उडाटेगु थर दुनि चोपिनेगु तक्क धार्मिक सांस्कृतिक व सामाजिक अवस्था विचरण वे फुगु स्थिति बोल्न वै चंगुदु उडाटेगु गुगुन कठय जातीय वंश परम्परा यत सिकेट वंशावल बलि अध्ययन पाके अध्ययन यागु ख गुगुन समुदाय जाति धर्म संस्कृति था बाय हिला पाके अध्ययन अनुसन्धान याना घटना अवस्था यत दुन्थ्यांक इमिगु पुरखाय अध्ययन या मागु ज्या चंगुदु ठोक्चा या वंशावली पाखे विद्यमान अवस्था चोपी मनुटेगु अवस्था इमिगु जाति नाटा व इमसन ह्याको वै चंगु धर्म संस्कृति आदि सिके फैचनिगु ख उडाटेगु मूल जाति व पुरखा पि छु आधारे गठियाना ठिठी जाति हिलावन ढका सिका काटन वंशावली तरंगु ला दै चंगुदु उडाटेगु पुरखा क घन वै चंगु धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनैतिक व आर्थिक अवस्था त सिकेट ठिकेट वंशावली अध्ययन या मागु अत्यावश्यक ज्या चंगुदु नप ठाउँ इले ठुके पाके सक्स्ता ध्यान बिया पला न्याके मागु खण्डय वै चंगुदु समाज प्रचलित नाता प्रथा यही पारिवारिक संरचना जातीय गुण आदि या बारे सिकेतन वंशावली खत अध्ययन या मागु खनिदो वंशावली अध्ययन पाखे ल्युनि लान चंगु व लोप जियावन चंगु जात जाति धर्म संस्कृति अध्ययन याना इमिगु उद्गम स्थल व स्वरूप सिके फैचोनि ख ठा पुरखा पिनिगु व ठागु इतिहास तक कायम जोवनी कठ या जाय निम्ति वंशावली अध्ययन व चेगु जातक ज्याचनि मागु ख ठुक्रा या कुटल गुगु जाति व धर्म समूह घन तक थेन चंगु दु ढैगु तक सिका का फैचोनि ठाउँ पुस्ता पिन्छ यदि ठाउँ वंशावली बालक स्थापित याना तय मुफ्त धासा लिपाय पुस्ता पि ठाउँ मसीका मरुपि उडा जुया मायाट बाध्य जिगु निश्चित दो व्यक्तिको सुभा देचना जुना सहकर्मी प्रेमहीरा त्लादर जुयाट होइकन टुगु वाया बुख चित न्यंका बुख बोना चित ग्वालेन्डिल लिसे बुख चोया सुगरत्न सिन्ड्रोकार ग्वालेन्डिल वेकपि निमेस्त यकुको सुभा देससे आरस जि बचाको डिपा पाके हुने तो डिपा टुका दिस विशेष व्यक्तित्व उडा खलाबला जुना वेगु जि क्याजो उडा से जेजस थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर गनौचित न्यापय समस्याला मडुला
न्यानेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्याप या लुया लक्षण त न्याप न मो टाइगु न्याप हालिगु न्याप न पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहिबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. रेडियो उपत्यका निका कुसी बचाको डिबा ढुङ्गा खाना छका छकन लस्को सेना छन ज्याजो खत उडास जिखा चिकपिन ज्या कमी बिगेन तुलादर तो खा रेडियो उपत्यका चेना सफरिको मेगा हार्या टारंगा अवश्य न ठौ उडास ज्याजो जे निसा व जिन सुंगु बो टेन्डु गुटुगु इले ज्याजो न्याका चुनाउ जुल निरन्तर रूप न्याका चुनाउ दु ठौ जिन सम विशेष व्यक्तित्व विशेष पहा चिकपिन ज्या हाइ चुनाउ जुल वे कय बडी बाले खला मासा शिक्षा खेले टाइ विषय ठाइट पाना वे चुना दिम शिक्षा इटा ठाउ पेसा कठ कघना वे चुना दिम व्यक्तित्व प्रोफेसर भद्रमान तुलाधर नपछि शिक्षा या खै टकाया विशेष खलाबला भएको जुल नेपाल शिक्षा नीति वहलिया शिक्षा नीति छुडु गेडु गयो अबसडु उडाट शिक्षा क्षेत्र गुको ठ न्या हुन्छुडु शिक्षा दैगु जुगु जीवन गयो महत्व दु शिक्षा चित छुडु जुए शिक्षा नीति पाला छ देश नीति गुको ठ बाला दैगु तै यावत विषय नपछि खलाबला व्यक्त जुल प्रोफेसर भद्रमान तुलाधर विभिन्न देश विदेश भ्रमण याना यकुहे ज्ञाता जुम व्यक्तित्व खट वेकन यकुहे योगदान जोंगदु विशेष त वेकयुपडी बारे खला मासा गणित विशेष वेकन ठगु योगदान न छ दिम लिसे काठमाडौँ युनिभर्सिटी संस्थापक टक जुयादिम भद्रमान तुलाधर नपछि खला भला व्यक्त गर्छ जास वेकय नुवा खैने ठमै ज्याजोय लिपांगु पोकठ दखला पाछ लस्कु सेना चुना ठुगु उडास ज्याजो या निसा व जिनसुंगु पोसले सुबा ठो उपत्यका रेडियो भाग्यन छनि छि उडा सहयोगले चिक्चारङ ठाउँ अन्तरबाट बिडुले द तस्कै लेटा अवश्य दाइ जिबिन उले लेटा ताइ निसे दाइ शिक्षा क्षेत्र लगे जुया विभिन्न कठाया मन्दिर शिक्षा बिगु प्रोफेसर कठागु दाइ न्याउन चोंगु उ छोन छिके चोछा बगु ज्याजल वे झोले ठौ जिस उडास ज्याजोस ठुक ठ छिनाप खलबला याद उडाइन छौ गौरव विषयले ज्याजल दाइ नगलापा दाइयो ठो प्रवेश मला शिक्षा क्षेत्र गुगु ठाउँ जुल गेना जुल खलाबला अरण्य सूर्य दे आ छनि जु शिक्षा छनि 2008 सालमा सुजुलका जिथन स्कुले गने मोपुना आनकुटी बिहारे हुर्के जुम हमटान मन्ते छनि चरण कमल छ आनकुटी बिहारे 8 साले हुर्के जुम अले अने छनि नुछि बारु बजा सारे वेगर श्रीलंका अध्ययन न ल्या बिजाओ वेका गुरु जिचेला याको छ छनि गोन्तको जिपी अन्या किस्म छनि जी फर्मल एजुकेसन सुरु मजुनी अन्या किस्म चाहिँ छौ किस्म चाहिँ बिहार यो चाहिँ शिक्षा किसिम चाहिँ जिहुर्के जोख गुलिपा कालान्तरे वेरा चाहिँ आनकुटी विद्यापीठ ढेउ चाहिँ बनेजुल एज बिहाजी शिक्षा चाहिँ मजाबले 8 साल नै लगे जियो म ढासा जेलका नभना बजे स्कुले उनी आइने अवस्था मरु खकी गेख म स्कुले उनी अबले चाहिँ न्यू सुङ स्कुल जको दो धबरा हाई स्कुल ला छिउ लागि खैमक त पद्मोडेन खास मरो जेपी जको खका जिटे वाले चाहिँ जेपी उ समय टापाठेन चो बाना कोसिस याको त जीव आको पनि अपास इच्छा मजुलगा अले बाला आनकुटी विजयमा आनकुटी पेंग ठाउँ मध्ये छ ठाउँ है छुए छैन स्वयं ज्ञान वाला भजन खला वेको अध्यक्ष वेको नका ठो आका बनि मक्त अमदान भन्थे थन भन्दै चाहिँ जिम्मा बिहार का टका अनि नसिबार झाउले चाहिँ जी आका बनि सूर्यानो जुलका आ सूर्यला डक्को चाहिँ आनकुटी बिहारे नेवा भ्या भ्याक मे मोरका नसिबार चार हुँका चाहिँ अलि अंग्रेजी न भरि चाहिँ सेनि चाहिँ श्रीलंका बनाबि जाउली अंग्रेजी न सुरजुल अले बाइपास पनि निम्सो ए जिम्न क्यापिङ चाहिँ आको बालको मोबो ठन हेउरगा ढाटा चाहिँ आनकुटी विद्यापीठ जन्म 2008 साले जुरगा रेमा छौकठ खलाको गस आनन्दकुटी विद्यापीठ चाहिँ आखा मोबो निपनिको जमात तया चाहिँ सुरुवात जुटा जिलको सत्य खवे ख
तर चाहिँ नि उही इतिहासमा चाहिँ नि सोल्ला छ छौ जमाना आनकुटी विद्यापीठ बाला स्कुलले भन्छ का चासे एसएलसीओ रिकर्डे आटक बोर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 6 वर्ष हो आनकुटी विद्यापीठ बाग मेरो स्कुलमा याव मर्ने गुली साले कोठ जिसले 28-29 साल यो जिम्मा का जिमोरिया ढुङ्गले जी सोभियतसँग 23 साले भुवना चुनाव टाइममा चाहिँ झु घटना खबर उले बान मतले चाहिँ आखा म पनि नका आनन्दकुटी विद्यापीठ चाहिँ लेटै दिलामला तर लिपा चाहिँ दाइ प्रोफेसर या ठाउँ ठपारौँ यात्रा दैन पारिया ढुङ्गा अनुभव गयो जुल ओ बिहारे चोन्दगा ढासा चाहिँ सूर्य खनि छौला रेजिडेन्शियल थिए जुल अने चुनाव जुए जुल बोर्डिङ थिए जुल मतलब आवासीय जुली चाहिँ ओ भन्टिए पिन्यु संगत अनुशासन चाहिँ साह्रै दैवै खनिका अहिले भन्टिएसँग प्रवचन यही फुकै सबैले चाहिँ ओहो आँखा मोमोसीलाई मजियो खनि आँखा मोमोसी टराउँ जुइमको अहिले अम्टान भन्ने हानो देश विदेश बिजाना ठ्याठा चाहिँ नि हानो अम्टान भन्ने नाप्ला विदेश वेबले ओहो शिक्षालाई टस्कै माउ जुलो ठगा छ नि अहिले ठहै त चाहिँ नि बुनिउली चाहिँ नि कुठो बल्ला ठगा बल्लाउजको मको एक क्लासमा चाहिँ बोर्ड फर्स्ट जुलका स्कुल आहा म पनि म त अन्तसानी चाहिँ एक क्लासनी चाहिँ फर्स्ट शिक्षा आज यहाँ त वातावरण बढन यो चाहिँ बालको व्यवस्था यहाँमा हरेक स्कुलमा वातावरण बढाउनेले अपो फोकसमा बिल्डिङ बालामा कोठा बालामा तर बङ्क्यु वातावरण दस्य स्कुल त्यसो बालकीमा छो सिके नुग्लेठीको खोला निल्दैन मलाई वातावरण मलाई बुन्यु वातावरण डेमा राखेर सुखाउ वातावरण आउँथ्यो ए वातावरण छुटकारासी शिक्षक त्यसो विद्यार्थी त्यहाँ त विद्यार्थी सेन अपो छैन चाहिँ मायाना मा बाउसँग यहाँ माया अनि अब माया चाहिँ नि बोलङ्के भएको मागा अलि लासा चाहिँ नि ओ डाया दिया बोङ्क्यु मको मायाना बोङ्क्यु अहिले थ सरय चाहिँ नि नाप्ना पनि चाहिँ चाह्यो नि उसले नै यङ्क्यु चाहिँ एज ए बोर्डिङ स्कुलले सुन्यो फाइदा वखका तर अञ्चमी टिचर्स न वे अनुसार चाहिँ नि आचरण यहाँ मागा अब रिज खला शिक्षा ढाउँदै टाइनिसे शिक्षा क्षेत्र लय नेपाली शिक्षा नीतिपट्टि बारे खलामा छ नापैपट्टि शिक्षा नीति हो आई शिक्षा नीति के छ के ख जमाना अनुसार शिक्षा नीति परिवर्तन यहाँमा छैन विकास यो चाहिँ क्रम अनुसार शिक्षा नीति फरक जुइमा तर नेपालले छुले नापा चाहिँ नि जो शिक्षा नीति वो समय लागि चाहिँ नि मैले अवश्य नि हो शिक्षा नीति ठिकै जो चाहिँ खासैना ठाउँ शिक्षा नीति अप इन्डिया नौ आचरण नकलिया नाटे दजुल आगो किसिम चाहिँ संसार चाहिँ विकास हुँदो वे लियो नेपाली शिक्षा नीति हुन चौमर्का छक्क निकोला ठो चार छिर होला छिए नेपायो अलगै शिक्षा नीति ढगा न या त सौ खगा तर देश अलग शिक्षा नीति दैमको छौ यो कार्यक्रम चाहिँ नि देश लो चाहिँ जुइमा तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय शिक्षा नीतिमा गु चाहिँ नि शिक्षा नीति नेपालले अवलम्बन यान चौमर्का कारण छुकडाइ वो चाहिँ शिक्षा नीति देखि पिसो योग्य व्यक्ति पिन त सल्लाह कासा चाहिँ नि सल्लाह अनुसार ज्यान्छौँ खनिमर्गा लाइक गुले वो सल्लाह बिउ ठासे लाउडु पनि लाउडो बिजे लाउडो चार्ज काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई विभिन्न पढे ज्या ढुङ्ले चाहिँ नि अनि मिटिङ वन हुनु तर जी चाहिँ गब्ले छुया कमिटी चाहिँ चुना ज्याएनौ चाहिँ आज नि मर्का शिक्षा नीति देखियोली डाइरेक्ट छिन हाटे विज्ञ पिङ्के चाहिँ गुली माउको छलफल उली आउ चाहिँ सरकार खन भन्ने अहिले ठ चाहिँ नि कर्मचारी पिन्यु हो आसे धाइने इम्यु चाहिँ नि खै अपन्यौ चाहिँ नि ढुगा छौ चिरौँ उदाहरण थो निर स्वर चाहिँ नि जिल्ला गणित याम प्रोफेसर जोले 11-12 क्लास गणित मुहा रह्यो शिक्षा चाहिँ नि नीति हेड तस्कै सङ्खगा गुगी चाहिँ जी चाहिँ नि यो अग्रज जुया चाहिँ उगी चाहिँ नि पछि चाहिँ परिवर्तन जुया गणितलाई भुने मा रह्यो कि चाहिँ नि धारणा गोलगा अब गणित ढाँचा जिसा मजाले अनुभूति अथवा अधिकांश मस्ते त अनुभूति जिउन छोराइसिने त्यो गणित विषय म्याथमेटिक्स विषय चाहिँ पछि ठाकु ढाकटाइ त्यो बुनि मर्सा जिउ रह्यो पनि मस्ते भावना चाहिँ उहिले ठोक्ने डेफ हो त्यो चुकटाइ त्यो ठाकु विषय नापा चाहिँ नि किताब यो जग भुङ्क्यौ या तर ठोक्ने फरक बिरुङला ठोक्ने चाहिँ नि किताब न वे अनुसार चाहिँ नि सिडी कपी मस्त इभन चाहिँ नि केजी नर्सिङ नापाउँ चाहिँ नि फिगर त तया इलस्ट्रेसन याना टिचर्स न बजा ट्रेनिङ क्या चाहिँ नि व्यवस्था एकको चाहिँ नि ठो थाहा छ डेहरू कुली चाहिँ नि आठौँले आफ्ना ठाकु मजुगा अहिले हानो जिपी चाहिँ नि गणित चाहिँ नि ठाकु म कुटै चाहिँ नि प्रोपोगन्डा यावली जिपी चुए लेभलले चोम्छ यो कोही आ कोसिस यान चुनाउ डुगा ठाकु विषय ख कि मखले छ चुए लेभललाई सिक्के ठाकु विषय ख
तर चाहिँ नि झिट माउ 11-12 तक माउ गणित चाहिँ सिको ठाको विषय खयमक अझ कोही चाहिँ 5-6 क्लास या त 8 क्लास तक माउ गणित ल पटक्कै चाहिँ ठाको मको ओ व्यवहारिक ढका चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा सिउँसा मनोट चाहिँ नि मस्त ध्यामका मस्त चाहिँ एकदम चाहिँ मस्त म गृहनी पिमिन छे जाई पिन आखा म पनि पिस क्लासै म भने स्कुलले म छ यो त वेट इन्जॉय एकदमै चाहिँ ल सोचे जुनि तिसा गुलिने आखा भने वो शिक्षा चाहिँ जिगु व्यवहारिक जीवनले लागु जीवनको एउटा हेमला गठेकिया सुचुबंगी तर वो गुलेन ठाई व्यवहारिक जीवन लागु जेमको शिक्षा चाहिँ व्यवहारिक मजुरका एकको खतन नि ठिकै छु ठिकै लागि पनि ब्रेक थ्रु हाम्रो फेरि अठै व्यवस्था या त छैन सरकार हुन्छ नि जीवन उपयोगी शिक्षा ठिनो टेटुङ करिकुलम टेटुङ दुगा अब गुली व्यवहारिक जुया उनी वला स्वयमानी तर अन्य शिक्षा चाहिँ माउट व्या छनका चीज चाहिँ किताब जको दो चीज बुंका मजु टीचर्स डे शिक्षक डे चाहिँ बुंकी चाहिँ पछि चाहिँ ठय जीवनी अनुभव न नाप्लाम कनि फ्याकी मागा एठै आसे जुरे उ ठय अनुभव चाहिँ मस्ते त विद्यार्थी त चाहिँ कनि केनी खण्डासा अलि ओहो ठोला सारे ज्याले जुडका चाहिँ अनुभव आइगा ठो मसेटे दैन छो दाइ इलेब्री खला मास थोले मसेटे खला मास चाहिँ गुमो मसेटे आखा पनि माबि आखा बो रका छ फोर्से होमके आखा बो रका फोर्से ठो गुल्टको उपयुक्त ख गे खरे छ जीव अनुभवमा फोर्सियामा खास देमहरुको बलियामा देमहरुको चाहिँ थंकोने चाहिँ टेक्नोलोजी थ्या विकास विरुङकल कि कम्प्युटर दु टिभी दु उकि बाबा लाओ चाहिँ प्रोग्राम त दुगा उकि ये चाहिँ एट्र्याक्सन विथ चाहिँ साली तर वो चीज दूर माँ बाबुसँग सिकी मालका ला वेट उपयोग इमसन या साइक मालका उकि लागि चाहिँ प्रौढ शिक्षा हुक्सोन्चुमा वो जुया छु मर्का प्रौढ शिक्षा बाला दासा मस्त चाहिँ सोटे चाहिँ फ्यामिली एजुकेसन जुस चाहिँ एजुकेसन जुस चाहिँ म गृहिणी छम एजुकेसन जुके सम घर एजुकेसन जु छ एजुकेसन जु रहिने भने मा वो मस्त बंके मा थै छ नि अनुभव यानी बीपटी संस्था मर्का जि चिकचारु छ चाहिँ ठुकी जि मायु विषय कलाका जि माले थामरिका ओ शुक्रराज शास्त्री गु सहित ख अबले चाहिँ रिभोल्युसन यावे छुटगा दासी मिस्टेट न आखो बंके मारका मिस्टेट सुला ओ भेरासिङया छे पत्र दुन्टे सोका छे दुन्टे जिम मापी जिमानो कि लागा न्यामको मिस्टर त्या अबले आखो बंको उठुका उही तो आखो बंके मारहरूलाई पुरा चाहिँ फुकुठा चाहिँ बाटा बने जुइ मागा खास गामे जुया चुङ मर्ने गु चाहिँ सरकार हो कि ध्यान टेमा आउँछ नभने अब चाहिँ मिस्टर बिमारहरू चाहिँ खेल्दै विरोध दुगम कारण छु मिस्टर हेपिट आखो बंके मारे कारण मिस्टर होला जागरण नै मरो छे जको जेपी तगले लागु छ जागरण मरो क उयो लागि यसले त सही टोली मेसे चाहिँ यामा मिस्टर न उले चाहिँ सहुलियत बिमा आखो बंकेमा इमडन पिने हेमा इमि छे जको जेपी मको गा छ नि सुकुरा शास्त्री चाहिँ यहाँ छ ठौ योगदान दैन पहिला चाहिँ शिक्षा क्षेत्र विकास हो अठौं कुनै 21औं शताब्दीमा शिक्षा क्षेत्र विकास नेपाली अवस्था सेमा छ गेडु नेपाली अवस्था छ नि शिक्षा क्षेत्र विकास को दुदु तर आप पछि तो आयो चाहिँ 4 निर झिरटी नि ठुके सोल लगाछ शिक्षा क्षेत्र विकास नाप्ना पहुँच नि आर्थिक यो चाहिँ नौकी लेनदेन हुन्छ नि यहाँ पनि चाहिँ शिक्षा यो चाहिँ क्वालिटी उयो चाहिँ सोसिएसन चाहिँ भामाला स्कुल देखियो मस्ट एट्र्याक्ट या क्वालिटी एजुकेसन बिरी ध्यान कम हुन्छ नि खन्नुका आखा बालको बुन गानु मजो बुनि त आर्थिक रूपमा सफल जिमागो पछिला ड्यान निमला नकुनि छिना डाइदिला एको कलेज स्कुल म विश्वविद्यालय त खुले जो गन बंकाउनु म थगुने अभिभावक त पीर छुराइसिनि जिम मजा आखाला बुंक्यु तर देबा दुकी मर जिके मला जे आर्थिक रूपमा सम्पन्न दुकी मर रे ठु चिन्ता हो पीर समस्त मा अब पिंके दु मला जे अभिभावक पिंके दु ठिकै छु ठु गयो अब ठिकै छ नि अभिभावक पिन्यु न पटिपटि दोष दुगा अभिभावक फिसम फुर्ती याव लागि ठय सान्यो लागि दशे ठिकै स्कुलले भन्न याओ लसे बाला खलम मतलब थियो स्कुलले भन्न याओ थियो चाहिँ नि अभिभावक पनि उ पछि चाहिँ अहम न भजशंका जोंगा चाहिँ नेपालले चाहिँ नि काठमाडौँले ठाठा चाहिँ नि ढोङ स्कुल नदुगा गतिके आनखुटी विद्यापीठ गणजी पहिलो विद्यार्थी नजुल आठौँले संस्थापक अध्यक्ष नजी चाहिँ म्यानेजमेन्ट अध्यक्ष अनि सिक्के डोंका तर यसमा चाहिँ नि ढोङ स्कुल जुलि चाहिँ मनोटेल इच्छा चाहिँ कम क्वालिटी मर्जिन छ क्वालिटी नदु क्वालिटी आनदो विशेषको सेन्डुगो ख आजै तो सोर पेरिन्योले चाहिँ अध्यक्ष जुया ओ यो चाहिँ भौतिक विकास हो क्वालिटी उको लागि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन हुन चाहिँ ट्रेनिङ बिउ अनुगमन यापट्टि न यान्त्रण होगा
वो चाहिँ यो चाहिँ मस्यु प्रचार बालको म हो नि तर वो बुझको मको मेमेउ न अनि आउट तस्को डङ कम थिबा तर क्वालिटी बिउ चाहिँ नि एजा ठा चाहिँ नि सरकारी स्कुल ला पब्लिक स्कुल ला बाबा लाओ चाहिँ आप यहाँ हेर्नु सरकारी स्कुलमा गुली प्रगतिमा गुली रिजल्ट बिमा ओली बिमा फु छ नि एससी सुयो खस एससी सुयो नापेपटी एसएलसी सुयो खस सरकारी स्कुलपटी तथ्याङ्क डाटा सुयो खस बोर्डिङ स्कुल मला प्राइभेट स्कुल त्यसमा चाहिँ अब बालको रिजल्ट बुझ्छौ सरकारी स्कुलले रिजल्ट चाहिँ कम अनि चाहिँ नेपाली माध्यममा आँखा बङ्क्यु यो अवस्था ठोक खास चाहिँ छु सरकारी स्कुल खोले त शिक्षक त ठुल्ठुली मार्का राजनीतिक दर भन्ने पनि राजनीतिक दर नियुक्ति चाहिँ दर पनि राजनीतिक म चाहिँ नियुक्ति राजनीतिक जुल अहिले भर्ती याव चाहिँ स्थान जो हो न सरकार यामा उल्टाका अनि यो चाहिँ शैक्षिक स्तर बाला छ गौ किसिम चाहिँ पहल यामा ल ठ्याले ध्यान बिहे पर्छ ठ मनु कुसयावले ध्यान बिहा चाहिँ ठो क्वालिटी उनको अहिले हान सुनको चुनाव तलबला वे चुङ्दै सरकारी काम कैजाला काम एजुअली अनि उही चाहिँ सरकार यको ध्यान बिमाहरू तर गन चाहिँ गामे खासेना चाहिँ काठमाडौँ पिरे ठ्याउ बाला स्कुल वेनको गन चाहिँ पञ्चोपिए चाहिँ जनताले छ क्वालिटी माटेका चाहिँ याना चाहिँ बामा लाउ चाहिँ रिजल्ट वो स्कुलमा दसैँ नीति गनगन दि एक्जाम्पल र दसु मलाई एक्जाम्पल र बिमा चाहिँ गुगु स्कुल चाहिँ बामा लानु बोल्नु टोरन्टो ढाडे थापका चाहिँ जे वो लेभलले ठङ यको स्विच न मोरका स्कुल लेभलले चाहिँ गामे अधिकांश चाहिँ पत्रिका सोलासा बरोबर उको विषय चाहिँ चर्चा चाहिँ जुया जों खनु ठो शिक्षा नीति बुढी बाने खलामा छ आँख बङ्कित चाहिँ जिनाथन द हामीलाई डक्टर जी मलाई इन्जिनियर जी मा एकै टेबललाई जो शिक्षा व स्वास्थ्य बुढी खलामा छ आर्थिक रूपमा एकदमै ठाकुपडी पक्ष घटाइ ठुलो चाहिँ सरलीकरण ठुलो आधारभूत ख महाउ चीज ख ठुलो सरलीकरण या छ म फुसी छ सरकार यो शिक्षा नीति पटी चाहिँ नि जी नाचन खजुइनुको गुली बालको जुइमा जुया छौँ बरो जी आटक ठन्तक ठन्नु न पिएचडी यार्न जी टिप्सरी भ्यानु खर्च न बरका बोनिवली टिप्सरी भ्या खर्च न बरो आटक अब आनकुटी चुनावले नेट माउ परिचय ठेवा चाहिँ नि सुरसुलेला जाकी चिकया छैन कि लिवा पसपस ठेवा चाहिँ बिउ ख मगला उहाँ लिपाला कहीं स्कलरशिप या बनाउ ख तर डोगस्ट स्कलरशिप दै मगु तर ठाउँको नै चाहिँ योको कलेज हेर्न उच्च स्तरीय बुनी पिन्त नदु स्कुल टेसन स्कलरशिप बिउदु तर माबो पिसन बच्चा लगानी मायाको उही प्रतिफल चाहिँ नि पनि उही भएको सिटीको बङ्क्यो ढेन अपासम बाला चिज मक्का सायद उही छुया लगानी मसा बुनी पि मस्तेसन इजिली कैबी एक अपु कैबी ठुला छुजी माबो पिट छोरो मरो माबो पिन्ट सिके ठाकु ढाडे जी बुनाइ बाटे चाहिँ नि उन चाहिँ नि साइकोलोजिकल दुड खय अनि मनो विज्ञान चाहिँ ठैठै हो दुका छिटला आँखा बनिफु छात्रवृत्ति तर पटिपटि बनिफु पिन्टला उयो अवस्थालाई मान्डमला छात्रवृत्ति रायो चाहिँ अर्थ काहीँ खान्छ सिक्क बनिफु पिन्ट चाहिँ बिउ कि आर्थिक रूपमा पनि त कमसल जो पिन्ट इम्टरनल वेमा अमल खाइ छात्रवृत्ति यो नियम सोल्ड गाजा वही त चाहिँ नि गरिब पिन्टे बिउका यान्ट हो त अन्न बजे राजनीति जोका तर योको ठासे चाहिँ नि फर्म भर्यामा फुकेयामा तर उकी सहयोग छ गठे के उकी नगरपालिका अथवा गाउँपालिका ठो गरिब ख ढका चाहिँ सिपासियामा गरिबे मकुमेस त काठमाडौँ छेन्डुमेस न चाहिँ नि गरिब ढका चाहिँ सिपासी ठयाउ चाहिँ नि प्रवृत्ति चाहिँ सेना जोंडु नसत ताठे चाहिँ नि गरिबयो लागि ख छात्रवृत्ति थियो नियम वेट आँखा यो बुन्डु ख हमला आँखा पनि न डो उहाँ न्यू किसिम स्कलरसिप जो छौ गरिबयो लागिरहेका बिउको छौ जेनदारयो लागिरहेका स्कलरसिप फरक हो उली उकी एप्लाई क्लेम या म ढ्यामल कामला उकी चाहिँ नि छात्रवृत्ति न्यू किसिम जेनदार छात्रवृत्ति एकदम कम ओला फर्स्ट जुम त सेकेन्ड जुम जब क जब कि गरिब यो लागि चाहिँ नि सहयोगी वो चाहिँ पछि अप क्वान्टिटी दुगा चपटी खलामा चाहिँ मनोविज्ञान मलाई मस्त मनोविज्ञान नापा डायो इले मस्त मनोविज्ञान ठाउँकुने मस्त मनोविज्ञान आँखा बनिउले ध्यान गुल्टको सारा छिन ठाउँकुने जान्छ र सामाजिक सञ्जाल दु टेक्नोलोजी को दु मन्टे बन्यो चाहिँ पटी चाहिँ मेमे को ठाउँ ध्यान खला रेपटी चाहिँ जे आवासन ठुक्कै खले उकी चाहिँ नि परिवार या चाहिँ खास चाहिँ मापी बोपसँग चाहिँ नि आठौँनाल अझै पिनदो आज पिनदो इमसँग चाहिँ नि मस्टे चाहिँ नि टाइम स्लट या त समय त चाहिँ ख्याल यान बिमागा जिम छेपी निमुदुगा ट्विन छेपी ख स्कुल बुनि मको गब्ले मरागा इमसँग चाहिँ थमा बो पिए चाहिँ नि आबाजी ठ्या पढे ठाउँ खनिबले चाहिँ नि बुनि मारे इमे अठे आकांक्षा दोका तर यको परिवार टे मा बो पिन अझन अशिक्षितका उगी याना चाहिँ नि ठो फरक है तो चाहिँ पछि समय चाहिँ लगे जुइका जो आँखा बुनेको शिक्षावृत्ति खलामा छ झिनिवा टमला
गुली चाहिँ शिक्षित दुर म नेवातलाई आँखा पनि मारेका झ्यामेसा नै यागा तर चुए लेभले चुए स्टोरे उनी पि कम जा छासिन यो कुछ नि नेवाट व्यापार लगे जी पिंगा र इलमे लगे जी पिंगा उखेलले आठो झुला ज्याजो ठुली गाटो ढका चाहिँ नले बोल्यो डिका पिंगा उखेलले झिउ छु ज्याजो उडास मतलब उडाटेको अवस्था छु शिक्षा क्षेत्र चाहिँ उडाटले बामा लापि चाहिँ डाक्टर नएको देहरु ल प्रोफेसर नभस देहरु ल मेमेउ चाहिँ नि क्षेत्रीय चाहिँ ओ म्यानेजमेन्टल ट्याम हल्का चाहिँ यो चाहिँ व्यापार लगे जुली चाहिँ यो उडाट यहाँले लगे जुरु ल तर कमजोरी छुटासी थ मस्तेर चाहिँ नेवा भए ल्याउ सेन्यु चाहिँ नि योको परिवारटे उडाटे कमजोर छु भाषा शिक्षा न मोर मलाई छिके म भाषा शिक्षा मोर ढ्याम जु खेला बिचलाई मरिया थिए जिनुको छटे नेवाटेटले खट्टमे थिए याट सन्दुको कनि तर आ वया चाहिँ चि नगरपालिका साउरे बाना जायाडो मेमेटिनी छौ खौ आ चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ फुक स्कुलले बंकी माथे याउदो एजुया चाहिँ आ चाहिँ सायद चाहिँ ठाउँ इथेन सोंगा उसो चाहिँ नगरपालिका छौ बाला गुज्या एकदमै बाला गुज्या विद्या सुन्दर साके चाहिँ छौ बाला त्यसो एकदम बाला जा अब यो पाठ्य क्रम बने जिनुको पाठ्य पुस्तक न प्यावेरुको चाहे किताब मरेको ज्ञान बन्यो मलाई उगी चाहिँ आ चाहिँ सायद चाहिँ त यहाँ खुरे भित्र चाहिँ हरेक यको स्कुले चाहिँ यहाँ माबाया चाहिँ माबाया चाहिँ नेवा बाया ठ्यामलको पैसा स्कुलेलाई डोको नेवाट जो खैमुको नि माबाया ठ्या मैले तर थय माबाया चाहिँ बन्दै चाहिँ बाटो बन्छ नि बनेजु दाइना बठेना खलाञ्चुनौले रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेगाहर्जे उडास निनासना डिपी नियमी भाजु मेजु पिन्ने छौ चाहिँ प्रेरणा सोध्न जिफु दाइ मलाई हरेक ठासे दाइना दाइना दिला जे आटको बनौले चाहिँ थर्क दाना टेवा खर्च मासे स्कलरशिप का आजको बन छनौटु ठो अवस्था सिजना याट ठो अवस्था दाइ ठेन्टको दाइना गएको ठया चाहिँ ज्यायान दिया छुजीमा दाइथे चट्ट फुकिया आखा बना मलाई स्कलरशिप का चुइ नि हाउन्टे चाहिँ छुजियामा सुत्र छुचक म छौला चाहिँ नि वो परिस्थिति गनो भई ओल ढ्याठाको ख भाग्य ढाइ तर त्या चाहिँ भाग्यले मको मेहनतमा यहाँको भाग्यले हुए मको मकला जी नाच सूर्य ढ्याट जे आनकुटी विद्यापीठ बना एक क्लास अनि चाहिँ नि फर्स्ट जुया उल्लोको मको थामाल लास पछि अजुए छै जिला खुरुजको बनाइएछ चाहिँ बियोगा तर उकी चाहिँ नि ला मास्टर टेउडुगा खुरो बनाएपछि बियो मलाई खुरो बनाएपछि 8 साले बुनि सूर्यना 4 साले एसएससी बियो छौडक मेनि जमजम जो नाउ ख खास छकजको जमजियो क 3 क्लास 4 क्लासेसको हाफ इयरली प्रमोसन ख तर जिल्ला 7 क्लास ठौले एसएससी बियो उके लागि जिमी हेड मास्टर ठेम फुमल लाल प्रधानका वे गन नेवा भए नसेना दिल नेपाल भाषा नसेना दिल नेपाल नसेना र अंग्रेजी नसेना बेला अठी सेनी चाहिँ तो हिसाब नसेना बेला डक्को सेनी डक्को एसएससी मा डक्को सेना बेला जिमी चाहिँ नि थया ज्ञानी फी मस्त कि सुचु बंगलो वजको बोनस नहोगा अहिले 7 क्लास थियो ग्रेड 7 थियोले छिमी एसएलसी बियोगे जोलका सिंहदुराका फर्म भरेका वो उले यस बारमा ठुली वर्ष तक एसएलसी बि डु मरु खके कास के दु जिले 14 वर्ष तक 16 वर्ष देखि मारेका छ नि ओने जिउले चाहिँ नि नागरिक ट्याक्स उल्लास जिउ तासे जन्म सेन चाहिँ नि डेढ वर्ष चाहिँ अपो थपेन्ट खण्डुका आ जिन ठमे चाहिँ सु मको चा मको तर अन ए यान चौन के आ चाहिँ जी ठमे चाहिँ वा चा नाइट से दाइ एक्चुअली से चाहिँ नाइट से अपोर्ट गर्नु अपोर्ट एजा याक्न चाहिँ रिटायर जुका वर्ष हैन ज्यान रिटायर जो कि वर्ष हैन रिटायर जो के ज्याले जी टोटो मोर आन क्लास उलेकै छ न्यू क्लास चाहिँ एसएलसी भिडियो ठाकु गुल्टा गुल्टो अपलो ज्याट चाहिँ ए मको जिम तल अफ गए खैला जी बोर्ड फर्स्ट डिभिजन मको भन्छ चाहिँ अंक कमजोर छ जी पिनियो बाटा भने पिनि यो ठासे चुना जाँच भिडियो मनोगा जिमी कम विद्यार्थी चुना जिमी जिल्ला अझ सोमजको विद्यार्थी ढोक आज कम विद्यार्थी चुना बना चुना ओको ट्युसन थे आउँछ ल टरङ ठासे उना जिल्ला जेपी हाई स्कुलले एसएलसी सेन्टर जोड अनि आठा वाङ्गो ठाउँले ल